Bwega murithire wa Meru TV no ntuboto inambere kwa tuikinyaga ndi na ngatheti ya The Daily Nation njerani ya kwa ngatheti yetu kainambere kwa tukirithagiria mara makorere twirangi ndeni ngatheti ino na ndara ide yetu rugono rwanko na rwikiritwe kana rukorere twirangi agaone rugono rwa Lagat na arakwirikana na arathi nambere kwigwa akiuragwa biure kathumba tu na arandene bunge ya Senate muno mantu makonenie na gikuo kia mwalimu ora athi nambere kwigwa akiuragwa na ara Albert Ojwang mwalimu na bloga ora athi nambere kwigwa akiwatawa na kwigwa agikuyagira na arant ndeni ya custody chia abolishi na ndeni ya ngatheti ino kana ndeni ya rugono rutu kainambere kwigwa tukithagira maseneta mwanya ara bathie nambere kwa bakiuragia Lagat biuria kathumba ni bikonenie na mantu mama makoni na ukalendeo na seneta wa Homa Bay Moses Kajwang akimwero tumba kwigwa bichini na bado wena watho kagitani kara iguku thinambere kwigwa gichunko na wa Kenya barenda kuona gumagarukite na wathi na arandeni ya nchera kengo kuinambere kwigwa okiyana mantu bwa makarakari former AG Anthony General Justin Muturi kagitukara barathi nambere kwa bakiarage no naragire ituweta mbetwa na itukuromba ati athi othi nambere kwigwa kirisainaga but the arrest and the arrangement in court of Lagat within 24 hours from issuance of the statement yana wakiendaga athinambere kwigwa kimagaruka ngugeni na mononkro kiegwa kiwatawa na akithaikawa. DCI boss Mohammed Amin, I'm urging this house that the mood in the country should not be used to victimize Lagat. Let us wait for the investigations to establish the circumstances under which Ojwang died. Yeah? DCI boss Mohammed Amin wethiritwe kinambere kiuga modi chia Senate kinambere kuikethemana muno modi chia ndegurubora mwanki wethiritwe kinambere kokiwataga mwanki no ntubontu bobo utikatheme Lagat athinambere kwigwa akinyamaragwa na kuthangikwa gatwetere chunkoni bwe nambere kwa bukiruthikaga mwanka kumenyekane imbi yoyongo yathemire Ojwang athinambere kwigwa agikuyaga siaya Senator Oburu Oginga I don't think the DIG was an innocent complainant in this matter. His role must be investigated. Yeah? Senator Wasiaya nwakuga Lagata wateri kuinambere kwigwa kiruthagirwo chunkoni nuntu kuringana nwe atikuona ali nambi atikuona ali mwagiru tugera atikuona ta na kuona na magocha kantu mererire mbuga simple ya na kuona Lagat na magocha kuona batiri kwinambere kwigwa akiruthagirwa uchunkoni igatika bamwe baraba ile tubakinambere kwa bakiarageria ago muraithire wa Meru TV na rutero nkona no Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen na Security Chief spent 7 hours na arandeni ya bunge ya Senate bakioragwa biuria iguru legikuo kia Albert Ojwang urathi nambere kwa gikuyagia na aranchera kagitani kara indi ukwerekana Deputy Inspector General wa Borichi Lagat athi nambere kwigwa kana no kwinambere kwa kiringithanagwa anene na gikuo kia mwalimu oyo nara kinyawathi nambere kwigwa kirikanaga na njara ya Senate muthenya uyu wegoro karatati gatwiriga tuthatu no tukainambere kwa tukithagia rugono ruru na irugono rwanko na irugono rumatiritwe rangi ndeni ya ngatheti ino murithire wa Meru TV kagira tati gatwiri inato kwithira pressure mount on Lagat to step aside of a slain teacher ya karatati gatwiri kare ariri bora DIG Deputy Inspector General thiritwa kinambere kwigwa kiuragwa kumagaruka obichini kumania na gikuo kia mwalimu uyu athie nambere kwigwa agikuyagira na aranchera ndeto ino chithitu kinambere kwikiwata mwanki anthiguruni ya Kenya na atu athie nambere kwa tukionaga muthenya wegoro Kenya rutera rugani rwa rutongoretwe ni former Deputy President Rigathi Gachagua kina IG the former IG
TIG, the former Attorney General, bon the two barabathi na mbere kwa bakeragira ndeto ino muno bakengaga ati karekarere detagirite karatati ni gatu thatu tuliona senators now accuses Kanja of cover up in Ojwang's death there. Maseneta na bariaga bakiwaga Inspector General wa Borichi Douglas Kanja na kubatira kuinambira kwegwa kinyawa akioragwa biore kana kinambira kwegwa gitwika wauchokie biori kumani na ikuriki nuntu na arathire twakionekana taka au cover up kana akothina mbere kwegwa kitha ithanagia amantu maigenie na gikuo kia mwalimu uyu gakwikaratati ni gatotha tumureithere wa Meru TV endeni ya ngatheti ino ya The Daily Nation. Karatati ni gatuna ndeni ya ngatheti ino kareareria mbi karatati ni gatuna kareareria bora thirikari ya Kenya Kwanza yethiretwe kinambere kwegwa gikinyangagira nthi aki cheki binadamu na haraba yethiretwe kana narago kuerekana as President William Ruto clocks 1000 days in office. Kenya stands at precise expensive use of force during protest threat to freedom of expression association nambi kuerekana ntungiri ira mutongoro mugongo President William Samuel Ruto wari utongoria ni ikwethiretwe ukionekana ati utongore wobo Kenya Kwanza butiko thibwega borago kubatara na gitumi kinene inarao kuerekana bado antono bako inambere kwegwa baikurukagira changamoto cha hapa kule kuurawa na amantu maramangi maramethete makinambere kwegwa makionekanaga na arakinye Gen Z bethete bakinambere kwegwa bagitumagira inya kire kwariria amantu maramegwite makibarumagira onto borabo kuerekana ati thirikari ino tithiite borabo kubatara karatati ni gatano ndiona IPOA effective despite challenges President William Ruto's administration is experiencing a disturbing wave of extrajudicial killings and forced disappearances and other gross human rights violations, undermining his promises to uphold the rule of law and such abuse. The independent policing of Side authority IPOA, the agency mandated to check police impunity and restore public trust, has struggled to hold a rogue of fair accountable. According to IPOA Chairman Ahmed Isaac Hassan, in just the party year alone, 106 deaths have been linked to police officers, with an additional of 59 people reported to have died in police custody. Kulingana na IPOA ni thirikari kinambere kwegitaragira na kugati antu igana ria 36 begwite bakinambere kwa baikuyagira njiranisha Borichi kagitani kara antu 59 bethirite bakinambere kwegwa baikuyagira na aranchera antu burende boko inambere kwa bukire taga biuria kithumba tu na munonkuruki kireta giki kia what is IPOA doing to prevent impunity and enhance professionalism in the national? What the status of investigation in recent cases of police brutality during protest? How many officers have been prosecuted or disciplined as a result of IPOA investigations in the past year? Is IPOA able to identify is IPOA able to independently investigate cases involving the police? How independent is IPOA in practices when handling political sensitive cases? What challenges does IPOA face in ensuring accountability for log officers? How often does IPOA conduct audit or review of police operations during protests or security crackdowns? Many Kenyans feel IPOA is either too slow or ineffective. Kuririkana mbiuri bibio ndibia bithe tubikinambere kwa bikioragwa na hata IPOA ithere tubikinambere kwa kirutha gutigira ati makare kamama mauragani matiko inambere kwa makionekanaga na askari baga na bethe tubikinambere kwa bakithukagirwa matagaria pa inambere kwa igwe bakioraga antu muno atongore bagi siasa imatagari mariko bako inambere kwa bakithukagirwa rira batuika involved kire maguragani mama mantu innocent kuririkana ri ina uritubuga nata inampoiga
nata aipoa yithiritwe kinambere kwigwa kiruthaga uchunkuni bwa baraba yithitwe kinambere kwigwa baki baikuya bakiuragagwa na mantu mangi tamara bimwe bibyore byethitwe kinambere kwa bikiuragwaga ugu muno kire mantu mara methitwe makinambere kwa makionekanaga murithiri wa Meru TV karatati ni tuthanthatu kariaririe mantu makoneni na mbadi mantu makigina 2025-2026 na band median budget and vote not to raise taxes kuririkana when Treasury Cabinet Secretary John Mbadi makes his way to Parliament this afternoon, he will be entering familiar territory after having worked there for 15 years. This time round, however, Mr. Mbadi will not be a legislature, but member of the executive ready to present the budget estimate and government revenue raising measures for the finance year 2025-2026. Kurikana urobo we munde bandi akainambira kwa kithongagira andeni ya bongena ya Senator Kiri kanaga tiu bichinge ni mono kwa Mbadi kwe wake mithongagira nontu no bichira thiritwa kirutira ngugi Antonia miaka 15 lakini ende akainambira kwa kithongagira guntuku agutariria mantu makoneni na kigina kimwankwa 2025-2026 mwanka muthiru budget ya mwanka muthiru eko inambira kwigwa kire kagirwa ana ba Gen Z barita wa Gen Z ana ba Gen Z baadhi nambira kwigwa bakiruthaga maandamano kumeneria President William Ruto nontu bwa finance bill ya mwaka wa 2024 na ara yerekanaga yari yina mantu mengi sana muno nkuruki wetithia ngarama ya muturire na ara nyuma ya Gen Z kuinambere kwa bakiumagira na kwigwa bakirekana na budget ino yathia nambere kwigwa egiteanagirwa Mr. Mbadi akiania na ngathiti ino thiritwa kinambere kwigwa gitaria na kugatiriri kuma mwambirio from the onset when he was summoned office there was resolved not to introduce additional taxes that would earn more pain to already burden Kenyans keri bandi yathitwa gitaria na kwa kuma kuthongira bichini ino na yathitwa kinambere kwa gitigagira ati kinya kubanga banga ni mantu mama kigina ikigina kira giteke nambere kwa gikinyagiria mu Kenya wa kawaida muno na ara mu Kenya kuonekanite na kinya mirigo yengira yathitwa kinambere kwa kimunyagiria kumania na ngarama iri iguru ya uturo na ara badi akiwaria yathitwa kinambere kwa igwa kiuga gatigira ati ugoti bwinge buti nambere kwa bugitagia kiri mwanko wa kigena kana kiri kigineki kaingotigira ati maisha ma Kenya makuinambere kwa igwa maikaraga bora gukubatara inu ni ndatwira chekara tatini ga tuthanthatu murithiria wa Meru TV. Minister gives DCI 100 million to snap on your internet post SIM card use. The government push to crack down on internet subscribers and IM card users is well unrolled. This is the Director of Criminal Investigations. DCI allocate 100 million to procure spyware. Details of investigative are contained in 2025-2026 budget estimate approved by the National Assembly yesterday. The fund will finance the acquisition of Optimus 3.0 software for the DCI Forensics Lab to monitor Kenyans social media account kureka ni chitenge to chiringi milioni kana rimwe kainambere kwegete athagiria kire mantu makona uchunkuni na hirika inambere kwegitumikaga kire device ireke wekiruthaga uchunkuni muno kire mantu ma social media kagita karawa inambere kwege posta mantu matagirite kagita karawa inambere kwegwa okerage mantu matagirite na arora mitandaoni ogatwika nuko muntu nuko menyekana no woyo na ukainambere kwegwa kithukagiria kana ukithukagirwa matagaria make watho na karatati ni gatuna naturiona Ruto ignores court order appoint new IBC officials. President William Ruto anathiritwa kinambere kwa appoint commissioners baimbia ba electoral agency in defense of court orders na arathiritwa kinambere kwa kionekanaga gukurukana na kugebwa koti. Mr. Elastas Odung Thokon nwe IBC chairperson arathiritwa kinambere kwa kanilo kile gazeti notice ya June 10 na la president nkurukia
thirito kinambere kwagi atara Register of Political Parties and Derito Noah Hassan, Francis Odhiambo Oduol, Fahama Arfat, Abdallah, Moses Mukwana, Mary Sorabit, bara bathirito bakinambere kwa bagitaro ta makamishna bakamitendo gamiritho na mianka IEBC. Karatati ni gakenda ndio ni advert ile ya gona mantu makoneni ya advert chire ya gugu. Karatati ni Komi Court reject petition to have all political parties receive funding ya kotini thirito kinambere kwigwekiraganaga na iromba rya thirito rikiro ndeni ya koti atebya mabia giciesha kwinambere kwigwe bikinenkagirwa mbesha. High Court na Nairobi ni thirito kinambere kwikiraganaga na iromba riri thirito kinambere kwerekira wanara ndeni ya koti ku benefit political parties any nambesha na ruling that such move would risk commercializing the country's politics ya kuringana na koti yetu kiugo ntububu bomba bukainambere kwibukira garagaragia biama bigatuika ati biama bia kimbesha biama bikainambere kwa bikithondeka wabingi kengobi wabige fanda wa Justice Lawrence Mugambi held that the criteria set out in the law, such as having at least one elected leader and party of offices in at least 24 counties, are necessary safeguard protect public finance. Yeah? And the tono the tokinambere kwekera goni Lawrence Mugambi ni nare the tokinambere kwegwa kitare na kugati kwedura kwena mibi mbutomo gwatari twe gutongole mantu mama biama ndeni ya 24 counties at least ni kwereka lakini mantu makoinambere kwa makene nkanagira mbecha kire biama bege chiacha onto bobo kainambere kwa bugitumikaga ta biashara agandi groni nonto nabongi ya Kenya batie ndaba kegwa kere opportunity kanini ka biashara kainambere kwa kebu mageria nogu bakoinambere kwa bakigitaga bunge bakagitabura. Karatati ni yekomna tuna bado deona all set for fifth edition of Man Cave annual event provides platforms for men to learn and discuss issues such as mental health. Recognize all system go for this year's edition of the Man Cave on Saturday. The men-only event whose theme is nurturing resilience, shaping the future, will take place at Alnicia Gardens off Thika Road. Man Cave is an annual event organized by the National Media Group to empower, celebrate and encourage men. It brings together men from all over Kenya to share their challenges, traumas and personal stories about what it means to be a man. It further provides an opportunity for men to interact, influence, connect, learn, and receive peer mentorship. Mr. Leonard Gogi, the brand expert and activism manager, said, kwina tumete men's conference ere kweregero kwinambere kwekero kamwenya Jumamosi na are kurikana mantu mwanthi mabanga nitwe ni reto Man Cave, the Man Cave arantu arume gake bakainambere kwegwa bakethiaga ndeni ya kigomano ekina nara kwerekana antu arume bakainambere kwa bakeragire mantu mwanya muno mara methiritwo makinambere kwa makirumagira antu arume. Antu arume una antu bathia nambere kwa baiko rukagira mantu maingi sana murithire wa Meru TV na muntu murume imuntu omba ko nambere kwa gikiraga na thina ciake mwanka ikamuraga mwankaga kwa nku no ntu ati kwenda kwaria kaingi withagira muntu murume ko nambere kwegwa kirikanaga na challenge cia maisha lakini no ntu na mirigo emingi sana irethiritwo kinambere kwa gikamataga aka opt gukira na kwinyirika ne mantu mama kuringana na conference ino kainambere kwekero kamwe Jumamosi kainambere kwegwe giteragiria antu arume kuruguka kwalia makuongei watoke na inara ende antu arume bakainambere kwegwe bakaragira muno mantu makonene na their mental health kanoge mabwago bwa mathugania butie sawa mabwa antu arume bwa mathugania butie sawa no wone mtu murume lakini okathuganie sawa
atari sawa na ara mathugania ni nontu ba mantu maybe marethiritwo kinambere kwigua agekurukagera ukegua antu bakimentwa kuonerwo bora bakainambere kwa baikaraga maisha nyema kuinambere gutwika encourage tibora bakainambere kwa bakendora mathina mago na mantu mangitamara mara makainambere kwa makeragirwa na gaundeni ya the man cave na ara ndeni ya kigomano giri ya ntwarume bara bakainambere kwigua baki gitagabura bakiaranagiria na ara thikalode na kire men's conference eno kwina antu bara bathie na mbere kwa baito sarita kwina antu batagitigirwa gobinde ni men's conference men's conference ni antu harume yani na antu harume bara na antu harume ni mtu murume muntu akaliata iveria muntu murume muntu akaga kurea ale maiga na gutibu agakara muntu murume muntu kaliata muntu murume imuntu akathi athambe nambi athambe na woiri nuntu bwa muntu murume woiri athambe na woiri kana athongire mwankini mwankini rurembeni erigarie gutwike na thamba uyu niwe muntu murume muntu uriku muntu murume imuntu akathi na mbere kwegwa atako mama ari mama arungi nuntu muntu murume ikinontu kinya kumama muntu murume ikinontu okwa wena gitanda muntu murume muntu murume imuntu kinya kore ikinontu kore muntu wetona live note muntu murume muntu wathire kinambere kwa yekurukagera mantu kathumba ngathiti no na mantu mwanya na iboya gakiri antu arume by the way okainambere kwa okithia na gagunde ni ya men's conference ino ya muthenya Jumamosi kengo kuinambere kwa okianagire mantu mara methire tumakinambere kwa maichumburaga muno antu arume mantu makoni na mathugania mantu arume bora tukainambere kwa tukianduraga stress bora tukainambere kwa tukiaragia mantu mara makuinambere kwa igwa magitumagira bora tukainambere kwa igwa tukiaragiria mantu mara makuinambere kwa igwa magitunyamaragia wantu liua likainambere kwa igwa likiumaga menye muntu murume wenda ukira na mathina makuma ya uchumbura menye muntu murume wenda ukira na mantu mara maithe tumakinambere kwa maikunyagirie but gatu inambere kwa tukiaragia tuinambere kwa tukinenkanagira kirira na ukuru kengo tukainambere kwa tukishiaga mathina metu na tuchwirangerekana mantu mama monde ngathiti no yoyirite mantu kathomba muraithiri wa Meru TV mantu ma michetho mareku mantu makimandeguru mantu makibiashara advert china mbere kwikitho kanya kamuthia na gaunde ni ngathiti no na kwogo okurutha ikumagaruka ukathie wachwa ngathiti yaku kengo kaina mbere kwigwo kibonagira ndeto ino chionde chithirite kina mbere kwigwa igikagirwo urito ndeni ya ngathiti no murithiri wa Meru TV uko ni kwa Meru TV na manyothi kuraya nontu ingochokera kengo tukaina mbere kwa tukithirikagiria kumulika mara mekiri turito ndeni ya mangathiti. Good morning. Jakubu 1:23 mutore wigorota tora mwathani ende akarega kuruthingatira akarija mutore witekagira kionine na nyuma ya ndarikite nganona akorirwa ni uria gukari agachoka gwitegera kairi nakwambia maneno utega akarija mtu witekagira kionine na nyuma ya ndarikite thau no riwe ni uria kari achoka gwitegera kairi raumiane sijisema nina romba ya Indani ya Giri FM 101.2 wirigiro wa Amiru mubangone jwa meta watanagira na oni tukuchonde cha Jumatatu mweka Juma kwa miritha mugwanja na nusu mweka 10 twigoro tatu amwe turombe amwe na nkuruki twithuranire ni untu kwina ga safari to marungurura riwari tugeta na kuriko o muntu wonde augande na gweta kimurungu no mwenko kwathanira na oni Gloria mwirigi nkubanga banganie kenda tukinyaga safari kau kama twine mwathana kutharime maneno staki Adea bairi bathato bothorene ni onto bwawe nawe baba ni thairo ari amwe nabo Jumapili je ya tariki 15 cia mweri jo mwaka jo meta na gukumia movement ni tothorene anto betwe makete jo ne igembe agatagate ni onto bagukumia na gwikira rietwa ritheru dia baba